Selam, biz Qabat әтеләргә дип җыелдык. Бүгенге кунаклар җырчылар Рәшит Вахапов фестивале лауреатлары Азат Абитов һәм Рәнис Гаппазов. Егетләр, сез әзерме? Сез әзер булсагыз, без дә әзер һәм без башлыйбыз. Әтәлим шоу, аяк кулларың сызлаусыз булсын. Николай, аптырап карап торасың, Рәнис. Ойында просто реакция Куркыта бар бит, Ул мине алдан кисәтеп куйды инде, мин нервны чамалабрак дип. Миңа ябышмассың бит инде. Юк инде, юк, мен просто белмим инде анда ни була. Эффект демек. Азат, син бүген Рәнис. Үзең турында сөйләргә кирәк була, Рәнис булып. Ләкин Р хәрефен кулланырга ярамый. Һәр әйткән саен Рәнисне ток сугачак. Уже исемеңдә сугалар бит. Эш җөмләме? Шакра исемен әйтмәсен. Иш җөмлә? Ике генә җөмлә. Ике җөмлә. 1, 2, 3 киттек. Мин Әнис Габбазов Ульянда тудым һәм яшим. Ике җөмлә булды. Тамам. Минем хатыным Гөлия. Әйбәт. Шаплап ал инде синең өчен тырышам. Достым, рәхмәт. Ну мин тырышам, мин дә тырышам, брат, кашалма. Рәнис, син инде бүген Азат буласың киләме? Бер кашанды хыялың булдымы? Утергический буласың килә, менә үлеп китәсең килә. Үзең турында сөйлә, ләкин Т хәрефен әйтергә ярамый. Без башлыйбыз. 1, Рәнис. 2, 3 киттек. Мин Аза шундый кеше ул. Тизрәк. Яхшы кеше. Аза Үзең турында сөйлисең. Азат турында түгел. Аза Мин. Син. Син. Аза кого? Шундый молодец. Син. Мин молодец. Һәм Азаның бик әйбәт. Так. Әйе? Җыры бар. Нинди? Ну, Кояш булып. молодец. Ярар. Каты булма. Мин син кычаклам каты. Серьезно. Брат, Брат, каты. син бик каты сүгенмә инде, ямен тегече чөбе ялгырсам. Яра, брат. Нет, сейчас не специально, брат. Всё, Азат. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале ничәнче елда үз эшен башлап җибәргән? 1, 2, 2004. 3, дөрес. Ник Зур беләсең син аны? Зурус. Яра, я һәммә рәхмәт әйтеп тора алмыйм да, бөтенне брат, алай түгел. Рәнис Вахапов фест конкурсы ничәнче елга бер тапкыр уздырыла? 2 елга 1. 2, юк. 2 елга 1 бит инде. 3. Юк, 2 елга 1 бит инде Азат. 2 елга бер. Мен караган чыгана Юк, 2 елга 1. Яра гафитегез лайсыз. Зря бердегез. Я да, әйдәгез, миңа бәрегез әйдә. Әйдә, мин алам. Давай. Әйдәгез. Бу каты булды, бу каты әйбәт икән бу. Ишесез. Бит. Ваф, брат, мин сине газалладым нәрсә икән. Миңа сукансаң мин сен тибәсем килде. Юк, нәрсә бу карале. Менә әйттемме сезгә, эмоциональ кеше мин әйттемме сезгә? Әйттемме? Менә карагыз инде. Брат, катлангандан катлана без дәвам итәбез Азат. Бер авыл кешесе ат җигеп калага барган. Барып җиккәч иң башлап нәрсә дигән? 1, Җиттем. 2. Килеп җиттем. Суктымы? Юк, минеке әзгенә бетеринде син. Что-то каты кебек бу. Юк, аны Ат җигеп казанга. каты серьезно әйтәм, катырак абый. Казанда. Битергеч Ат белән. Урын, бите кеше шул бер урында. Ат белән барган. Әйе. Күбрәк. Ат нәрсә дип туктатырга Мин кирәк булган кирәк. Торр дигән менә. Все, Рәнисне туп берди инде. Итмә бош. Гафойт. Бу шунлап та бу каты бу итләр өчен түгел бу. Бу филләр өчендер бу. Сиңа тур килер. Миңа тур килә, мин нормаль. Кала. Рәнис. Кала? Юләр кайчан акыллыла? 1, 2, Бер кашанда булмыйдыр инде ул. 3. Булай инде качанда Кашанда булса да булсын, мин кашан белмим, каян белмим инде кашан бу. Син хәзерге моментта бер дә акыллы түгел. 1, Эмоциональ вакытында. 3. Так.
Yok buni mendek qancha vaqtda ayting qancha? Tik turganda. Tik turursam aqlli bo'larsiz. Bu so'rovlar bekini endi magnali. Magnali so'rab chiqdi. Brat toshib olma brat. Hozir bizning Yuragim pis. Jiddi Tatar xalq maqallarına Azat, gül şenişkisiz, muhabbet nersesiz bulmaz. Gel aşk anlamam. Gül şenişkisiz, şenişki. Muhabbet nersesiz bulmaz. Bir. Talaşıyorsunuz. Yok. İki. Hem de ki. Azat, yishsiz sen. To'xta, men aytib qolayman, bizning bir so'z bor. Allah buyursa, tezdan bizning gal konsertimiz bo'lashadi, Rashtoga festival gal konserti. İşen kalsa. Mana hozir shunga ko'ra aytib qolayman, shunga ko'ra barisini chaqirib qolamiz, deyman. Mana Azat Abitevda qatnashadi. Yo'q, shunga ko'ra men aytib qolayman, men shunga aytaman bitin. Mana menda jurlim, yami, do'stlar keligingiz, Allah buyursa, men aytsam bo'lsa. Ne? 17 may kuni. Eğer de sen şulay продолжайтсаң, men bu qo'l bilan mikrofon talmayman. Ну ничего дейсің енді, стойкада тұрасың енді. Дұрыс жауап Ник бер. мына бит сиңа стойка жоқ. Yok, стойма. Мен сой басып тұрамын енді, брат, десейші микрофон білем. Yok, давай, айбет, брат, айталы. Сен, әлі сен мен амда сұқ тұрасың тұғымса, мұнда іш мәртебе. Давай, тұрып. Yani sıkmalar mı ne? Нешік сұқмады, сұқтылар. Sıkmalar mı? Javobni bilasizmi Azat? Sen unutdim endi xas. Narsa turunda siz borgan. Gul şenişkisiz, muhabbet kunchiliksiz bo'lmas. Kunchi kishimisin? Yok. Gul shirinni kunlamisin? Что ли? Yok. Nogasering kinshi deydi. Men o'zimni kinshi deb sanamıyorum. O men kinshi deydi. Rais men kinshimi? Çin mi? Renisga qarata kunchi. Dürüst aytayım mı? Yok. Dürüst aytayım mı dostlar? Dürüst aytayım mı? O kinshi olmaydi. O narsa bo'ladi. Yo'q, Gul shiringa qarata Renis masalan. Yo'q. Alar bir-birisi menen de ne? Men İlterek tanışkan. Tanışkan edi, Tatarmanda 2009 yılda. Kinchiliksiz bo'lgan zaman. Renis, senga da bir maqal, muhabbet o'xshasiz da narsa yasay. Boshqa o'xshamiz? Bir. Tutaqız yangadan. Bak. Muhabbet o'xshasiz da narsa yasay. Ritmida baranda. Muhabbet okşasına nerse yası. O'xshasiz da narsa yasay. Okşasına nerse yası. Bir, ikki. Muhabbet nerse yası. His yası, his. Yok mu? Ritma o'xshasiz ne? Bir, ikki, üç. Bala. Ben nerse gelsin. Ben de причем bunda вообще. Yok nerse gelsin bunda. Yok, gidip правил boyunca ben nerse gelsin bunda. Nasıl yazsın bu da bala mı? Boqshaydi, nidi bola. Bakşa. Boqsha. Akşam. Mana men sen aytdim bit endi men 9 klassda kurs maktabida o'qigan kishini qo'yam bilmaydi. Azgina pishirib bo'lmaymi mana? Pishir. Такой ощущение, вот на хаме комнатаga ikki yaqindan ezib chiqarib qo'ygan masalan. Qanday bir bor. Atigi boshda vibratsiya qo'yib qaradi dedim. Ey, batendiri bu yarar. Охуеть, яра. Это все эмоции, все. Ребята, hozir мозг включаем и будет все ребят. Azat, zirik og'ashi ruscha nishik bo'lar? Allah. Zirik. Zirik. Utrasın biraz. 1 2 3. Utre. Yok. Dub. Utrasın sen. Nishik sinani bilan. Но мы bir teatralni bitirgan kishi benim emotsiyalar ikkalata ishlatay kuchliroq. Ya men sizdan sразу Nasıl olsun zirik. Zirak. Ha, qo'limda aytamayman. Zirak. Yok bu tapşırı YouTube'da ketecekmi? Birinchi tapir qog'oshmi ne? Qo'rqmasa yaraydi qarab chiqishlar. YouTube'da qarab chiqishlar qo'rqmasa yaraydi. Renis turmush bilan yashaydi. Biz ishimiz. Yok sen Birisi aytadi men bosh o'rtada. Yok, kстати, yok. Men qarab men o'qirganda jabda jingillarga o'tamiz. Oqirib qarayozgina. Oqirib. Yok. Ay sen Yok. sugunib qara, sugun sen tag'da jingirab o'tdi. Yok, sugunmay, apuytega so'rasabit. Qaramasa endi yaramay. Renis. Qoramala ayttirib. Qorimada javoblar bormi ne? Ko'pdan aytirgan eding-da, ana qorima. Yo'q endi. Qorama og'ashi ruscha nishik bo'lar? Qorama og'ashi ruscha. Не смотри. Uray sanda ajiblik endi. Yo'q, подожди. Ranis. To'xta, davr. Qorama. Qorama va qorama. Qorama yerlaringga. Biyo. To'xta. 1 2 3. Qorama. Yo'q, buni aytmaydi. Oxirgi
Akırı. Mini spesialini brат. Anla. Sıkışma. Aytıp qara xata. Yok. Все болды. Xata aytıp qara indi. Qarama tutay. Qaramanda yana. Xata bay. Sen bir de Urus mektebinden okudun. Urus'tan bir yaxşı bilersin eydi. Böyle al qarama. Qarama. Еркем qarama. Tak. Məni jırlı da biyi var. Tәле, сен білесің ме? Мен білмеймін. Я білмеймін, ай мен қайын білмеймін. Nəsə sonra? Серьезно. Bilmegenlerini de bilir. Gayret Ne ederiz. aytadın? Edelim şu. Yaz. Ağaçı. Мен андай даже ұрышанын да Daha da білмеймін. жеңілірек варианты бар. İlm deseniz de. Жоқ, ешкен жоқ. İl? İlm. Илім. Илім. Ешкен андай бір. Мен березадан көп нәрсе көрген жоқ енді соған көрі. Мен береза деп сұрағыз. Қайын. Березадан көп нәрсе көргеніңіз жоқ. Жыршы күнлерінен қолатаған күнерлер білесіз ме? Неше білмеске енді. Кім болып ішке алыр едің жыршы? Мен строитель болып шығар едім. Только рабочий түгіл. Мен не ясарга арандым сыңғарада. Нәрсәле ул видеомонтаж. О. Видеомонтаж керек сәмен шақырды, я. Әйбәт. Тапшырылның монтажымызға озат жасап берешек. Әйбәт. Озат, бір күнер иесі айтам, кім нәрсе ішіл кіші. Кім ол копирайтер? Копирайтер. Әйе. Білейдім яны. Интернет белән бәйле, сайт белән бәйле. Хәзер нәрсә Копирайтер белән ул бәйле. текст язучы. Неге? Дөрес. О, брат, рахмет. Хәзер син әгәр белмәсәң, Я нишләп демейді мен қазір, мен сен кебек ақылды түгел еш. Соғады. Мен Сен мені білмес деп ойлаймын. Бұл қаз специалist икенче вопрос бирсә алайсам. Да. Минем фамилияны сұрагыз. Әйбәт. Кім ол шопер? Барби шопер түгені түгіл мұны? Жоқ. Мұнша екінші. Шопер. Не, шопинг бойынша түгіл мұ? Бойынша, лекен түгел жауабын айтыран керек. Әйт. Шопинг, который Икебі помогает туғыз. шопингом заниматься. Что бит инде? Дұрыс бит инде? Дұрыс бит инде, достар. Стиль бойынша консультант. Да, консультант. О, брат, один. Мен сенің қолың үшін қайғырам, просто үшін. Дұрыс сен. Бұл әйбәт кіші өзіңді. Ну, қолың тағы да әйбәт. Қолың әйбәт, әлі. Сен татарстанға керек бит әлі, брат. Шуан көре, давай, алға, әйбәт. Азат. Авторитет сөзі татарша ничек була? Опа. Ана мұны точно білмейді. Абруйлық. Алайық түгел. Абруй. Лекен. Дұрыс. Ранес. Ничек ойлайсың, Ренис қаршында сенің абыройың не дәрежеде? Бик түбән. Үлдің мен шата бір суқтырды ол мен. Жоқ, енді неше мен. Хөрмәт итәсеңдер бит Азатны? Обязательно. Шундый кешене Біз бит 8 ел, біз дос бит енді 8 ел уже бірге. Бір тарелкадан шуан кіші. Суға да бірге кіргенсіз. Міне қай бірге даже тапшыруға келдік, міне тоқ суғамыз бір-бірімізге. Әйбәт бит. Дуслықны бик яхшы сынай, сүзің айынан біздің тапшыру. Ренис, купец сөзі татарша ничек булачак? Бір, Брат ашуладың ма? ике, Неше бөлмесін купец. Ну сен айтам көп. әйтмә. 2,6. айттым. Әгәр мен дұрыс айтсам, может аңа соғабыз. Юк. Айда айтсын Ул әйтә. Мында кагыйдәләрне мин куям. 2,9. Yok bilmeyeyim, серьезно bilmeyeyim. Affoyt брат. Һәм дә эш. Ne dedin? Sögütme brат. Сатушы, сатып алушы где-то так, да? Yok енді ол сатушы түгіл, ты чё? İkinci söz anla. Купец ма? Сату сүзеннән әйе. Әйе. Сатуны тагын икенче төрле нәрсә дип әйтәләр. İkinci sözü. Сәүдә диләр. Сәудә кіші сөйле. Сәудәші, что ли? Сәүдәгәр. Сәудәгәр. Ну ладно, нравится. Bu sizden bölmeyeyim yani o kadar şey. Ben ağırını bilmem bu ne. Nişançı yılda anda ne söylüyor. Ralis Ben Instagram bazı tuğandı ve şöyle diye evet bu bir şey. Öyle yol kınış tatar şansı çık bula. Ay vallahi. Сейчас қарады ақырға. Neyse. Сейчас Ben eli bizden yani bak bunca bu saylandı. Неше сұрау қалды? Тагын қалды икешәр сорау. Икішер нормально. evet. Транс икісіне дұрыс айтсаң. Яки дүртшәр. Мен ничек хәл итәм шулай. Неше günde 4 şerhini. Хәзер мин сиңа бер сүз күрсәтәм. Шул сүзне 15 секунд эчендә Рәнискә аңлатып бирергә кирәк булачак. Hoppa. Анда бітім бармақ керек неге? Yok Ayşe мен сразу дұрыс айтырға тиіш ма или 15 секунд эчендә. Следи за мной. Кышкырып әйтәме? Ашықма. Син белмисең гомум. Әйе, мен мишар просто. Ай, бу мишәрләрне нәрсә эшләтәсең бик кулагыңда. Filmləşdiklər bitin. Нәрсе? Nəsə di? Eşitmə. Bilməm. Telefon biriksə yazıb bir. Yok енді eşitmədim, indi seriousno aytам, eşitmədim, вот vallahi Hadi onu aytам. aytам. Eşitməyim, men честный kişi. Eşitmə. Men o yaxdan dürüst kişi, ya. Anladın mı? Anladım. Amin alamadım bunu. Hadi. Bir, iki, üç gittik.
Сен нәрсе каюк мусор что ли? Нәрсе? Зомби что ли? Лунатик? Так, 5, Түшке кірдің что 6, Саташасың. 7, Сон. 8, Ну сен тоқта. Сен. Неше айдың? 9, Өлдің что ли? Смерть? 10, 11, А, душа ушла туда. Неге? 12. Тоқтағыз енді мен бет әлі білем. Тоқта! Топтай білмеймін. Тоқта! Смерть түгел! 13, Ты где кетті? Но? Умер. Ушел на тот свет. По-другому? 14. Я ушел на тот свет. Кетесің. Нешіксің Bir ол? gene söz. Bir gene söz anladım енді, смерть. Өлу білен бәйлі. Өлу білен бәйлі. Sen ayттың да бетіңді почти. Смерть дедің бе дейінді? Yok. Душа ушла неге, да, душа. 14 yarım. Теге дүнияға кетті. Произведение что? Әйе, татаршасы керек. Не? Татарша сен орысшасын айтып Тоқталі президент орысша дейміз. Сен татаршасын білмейсің? Тоқталі. Татарша нешіксің бау? Проведение Бұда мен жоқ болшалмайым. Аны мен тоже болшалмайым міне. Сен қасуға? Мен білемін де аны. Привидение. Шуму? Шуда. Білмей оланы. Неге мен көге бет Ой. жоқ? Рай, сен әзірләйін насып ойлады. Боксқа шығырға Ол әзірлеген. білмейді ол сөз не? Мен де білмеймін. Өмәк. Ишек. Үрек. Үрәк. Сен білейін ол сөз не? Достам жылайым әліңе. Yok, elbet tapşırım. Kim Elbet tapşırım. Yok, kaya bilmedi. Мен қайып құртауын бір сөз көрсетем, анда білмеске мүмкін değil o. Ну, мен айтамын, мен de адамды білмеймін, оқымаған. Мен татарша білем бала теге, но теге прям замудренный сөздерін білмеймін. 15 секунд ішінде шылай anlatıp бере керек бұла, яғни қара сөзіне. Әгер көрсете алмаса сөз. Балық. Yok. 1, Түтін. 2, Тән. Sıtkı. 3, Беше. 4. Şıvan. Dürüst. Базука. Ол білген ол сөзіне. Şiri o. No, Çiban тоже Türkiye'li. Şivan. Da тоже Türkiye'li. Mene bildin. Bize şıvan деп етті. Көрден işi көрсеттім, 250 kadar gitti. Сен бүгінгі ойынның жеңушісі не? Молодец. Рахмет. Бірақ коробку берсе керек еді. Как раз помидор была керек еді. Я пошутил то, что у меня много коробок просто. Қазір біз бір-біріңіздің ижатын не дәрежеде яқшы білесіз екен, шоны текшіреміз. Мен вообще Азат Рәнистің жырларын тыңлаштырғалайсыңмысың? Туры келедісің енді. Туры келеді. Қазір білеміз енді тыңлайсың екен. Мен жырлап қарайым, күйі дұрыс шықмасқа мүмкін. Нұрани сұрша жырды. Қоя Давай. Мен просто қорқам, что-то. Мен башын жырлайым, ақырын жырлап бітіресің. Yalğızıma şəşkə yazlar, qaldırdın da gittin niyə? Axırı. Aldanırlıq şəşkələrgə, sağınmaz dedin məllə. Молодец. Axırı dürüst, başı dürüst bulma deyim. Yok. Ну, смысл шел. Дұрыс. Bizə смысл керек mi? Yok, так. Ашма, нәрсе не то, ашма. Абай. Мен күш жырлайын бе? Мен просто концертта жырлаймын жырлаймын. Yok. Мен ойлауымша, менің фикірім бойынша, ол смысл все. Ол бит сенің фикір. Сенің субъектив фикірің. Точно түгіл мен. Әне естімсің ада? Давай дұрыс етіп жырлап. Алданырға Şəşkələrgə, sağınmaz deydin mələ. Aldanırda. Anladın Sen aldanırlıq dedin. Aldanırға dedim мен. Lıq dedin. Aldanırlıq Tok dedim. soktu mu yok mu? Soğuk indi tok. Dürüst etip Zasto! Dürüst Ne etip diyorsun ay ben? Dürüst jırlamı. Yok, bari Her bir konsertta jırlam şuna tücet almam. Men jürgede aytdım, dürüst tögel be. Men bit her konsertta şuna jırlayım. Афуйт, брат. Ne kadar jırlayı başlayacaksın. Renis sana da şunda yok. Birim. Göz aldımda suretten yaratamın göresin. Бәхет мәхәббәттә дигән өметләргә төрәсең. Эзләгәнем син минем, теләгәнем син минем. Очраштык без гомерлеккә гел бергә булып дидем. Эзләгәнем син минем. Молодцы. Менә ничек сине хөрмәт итәм күрдеңме? Кемне хөрмәт итәм инде? Да. Менә шулай инде, шундый Ярышым бар менә, вакытларда аттың хәзер.
Сен яшқа жеткен шоңлар әлі? Әлі мен яшқа жеткерген аға. Бұтан жете алмамын сен кешке. Мен абит почти 50. Сыңға екі сұрау. Азат. Екі сұрау болды. Заманша біздің қазір трендда ішінде сөздер бар. Яшөсмірлер яратып қолдана тұрған. Бұл жырларда өтмейміз бе? Жырларда өтмейміз бе? Болды енді falan жырлап бермейлер. Солай. Нәрсе ол краш? Шолу. Аңлатам. Санама аңлатам. Мене, например, мен дедер қызын яратып берем. Шитен ғана яратып берем, короче. Но аңа айтмейм, ол білмей. Вот, ол менің краш бола. Молар. Мана один, молодец, брат. Ай, сенде. Ну, Михаил... Сірлі яки яшірін мәхабәт еді дұрыс. Шулай. Мен сені қорқты білағаным, сен бұлай ешсімілер... Қорқмен қарт. Ешсілер тұрмышында Мен қатын еш просто, мен Қатын білен бірге яшар яшылай. Майыз кіші. Ренис білер ме ке, Ренис? Ренис білмес. Әйдәгіз. Неше еш? Неше еш? Сеңа? Мен 28. 28 гіне біле? Бітіш олайса білерге мүмкінсе. Нәрсе ол вайб. Бұл программа что ли бір енді? Вайб. Бір. Вайб. Вайб, тоқтағызай, бұл современный сөз болды бейт бұл. Вайб. Ол рекламада что ли бір енді? Что-то знакомый сөз. Кейінде вайб. Ке? Білмейм. Кет. Ерсегіне білесіз. Ене қойдағыз. Жоқ, біле, бітері болған. Аның жырын білгеш. Аның ойша чемпионатларды өткерелер. Так. Соқ. Тип. Қима. Не специально брат. Біле деген шәп Yok, мүмкін подожди. рәхәләні қошылар. Yok, тоқтағызай, вайб нәрсе соң мен етіксің де. Арқа берелер кетенде. Білескілер, солай. Ол біздің атмосфера, кейф деп тәржіме етілі. Нишлеп? Мен ататын еттірәнсе еттірән бейт. Вайперлар бейт. Ансаны пы білен бұғай. Нысы бұ білен. Шулай мәне? Міне өзің де білмейсің өтерім. Ләкин нақ міне бұл ұшырақта, қағазға yazылған ұшырақта Атмосфера деп аталы мәне? атмосфера, кейф, вайпны тұт деп. Yok, не шепсің шуды сұрала мен ауыр білесің, вообще. Міне... Мен сені ақылы деп ойлаған. Yok, o sen toksun. Yok, toksun тұрасы келе азатты да. Әлбет. Yok, сен ақылы болып көрінесің просто. Yok, енді, yok, мен бұлай өзім ақылы. Ләкин, внешность обманчива. Шуға көрі, достар, біздің шушы нұқтада сұраларымыз тамам. Қазір тизден жеңушін иғлан етешек біз хаминден бәкті призымыздан тапшырышамыз. Шулмайын долы. Сонадық та нәтижелеріне иғлан етерге біз әзір. Қорап тұрышқа, оқылырақ болып көрінсе де, бір бал айырма білән біздің арттан бірінші Ренис Ғаппазов. Хаминде 5 бал есі Азат Абитов. Меңа көрек керек түгел. Хаминде әлбәтті аға суперпризімізді шындай мәртебәлі қонағымызға тапшырып өтеміз. Меңа тибесің еш? Раниста бірінші арттан болса да. Yok, подождите, мен... Арттан Бөлек қойдым болса үшін. да, арттан болса да бірінші Мен арттан Ренис бірдеме. сен де қабыл етті ба. Әйбәт болды! Міне, сұлышпар башылып кетті. Әмінде шушы көңілі нұқтада әтәлім шоуымызға нұқта қоямыз, қан тапшыруымызды тігәлейбіз. Келесі ұшырашуларға қадар. Пока-пока. Сау болыңыз. Сау болыңыз.